Rahmat. Ne deydi? Torpoqtu gördün deybi. Ne deydi? Erteң дағы arendani kim төлeydi desең? Ular beni çoğuldu yungala gitmeysin deyim. Hem gün içinde ayılın kalgan giyin kelgen konaklar tez-tez oturup alыңızlar sizlerden suranıça. Biz buna giyin kelgenlerge tarmayız, geç kelgenlerge tarmayız. Bizge qaysı malda gelseniz de bizge bari bizge bilet tükönse boldu ayakta. Bilet algandan alıp gelmiyor. Koşanız dile bizge bari öyle. Negizemi assalamu alaikum. Hurmatlı şu 3000 yıllık tarixi var. Men daim aytam şu sağınıp, gütüp, kusa olup kelgen men жақсы көрген, men sүйген Ordolu Oş şarabısının turgundары, konoktары, gülkü görmandары, satira sүйçüleri, şul bizden ustatımız, ulu ustat, Kırgız satirasının karifeyi, meni şul sahnadağı, Jaşodağı tapman atamda aytып жүрөm. Rahman Razıkov agayыбыздын şunday jarkın ele salıngan kodular sınağına hoş gelipsizler. Assalamu alaikum. Ağırlaşıp gelipsizler. Assalamu alaikum urmatlı oşşары. Bugün sizlerмен ушундай bir жақшы күндө, Алла Тааланын ыйык күнүндө Rahman Razıkov atamın жаркын элесине арналган куудулдар сынагында маңдай теске көрүштүрабыз. Кош келипсиздер. Assalamu alaikum. Эми урматтуу конокторор, айымдар, мырзалар, biz bugün konsertimiz biraz bir yarım saatga uzarıp kalışı mümkün. Oşun için bugün Kanibek öz kıskarak söylüyorsun hareket kılalı. 3,5 saat, 4 saatga çeyин çözülüşü mümkün. 5 saat? Ertemene geçen alıp kalalı veja bäriň arz ediyorsun. Tınar aka. Başkası kanday oturat bilbeyim go, birok onu akam jirgip atat da töşöktü salıp alıptır. Malades, o buna. Mazza tuttu sulup koygan. Malades. Aka kökçe aytırıp koyayım mı? Mazza kılıp oturat, Rahmat şol gelgeningizlerge. Anan brat, jo oturarsın bunu çekiye çınlay, aldığa çıkıp gelsinler, snos bolup ketmeň da. 3 metre girip oturun bu ýaga. Men oştuğumday, aytamam da sağınıp geldiğimde köpten beri geldim. Har bir gelgende birden жаңылыкка көп bolam da mına. Hazır gelsem dagı bir жақсы sonun jılış bolup attyr. Oşqa girip geletkende obulban sen janna basseyn kurup atasyňar kanday? Basseyn emes, avtomoyka. Avtomoyka. Hanan kışı men oşqa atap bilen bergen emes, bolgan bagdaraktın bарын kıyıp jagып beripseňer go. Aka. Maňa özgöçe jakkan jeri, bir jeri jakty. Al murunku meribiz uşan jasap kettir, murunku meri jasap kettir. Maňa oşal kişinin oşal emgegi maňa jakty. Men murunku meriden kalgan oşal oturtam, maňa men uğuşmça. Kalelin göçe var ya, Sapças pazar göçe. Kalelin. Taş jol, ölle, öngül, döngül mundayla go. Oş yerde sonun kılıp, nereden kıl lay kılıp koydurup, jumşak sonu basat gelsin onu. Aka, hazırkı mer mına sonun işte odat da, men dele görüp atam da. Ötkende muna konsertni uyuşturardan burada bir kafege afişany çaptap ötüp kettim lan araka. Kayra gelsem janağı kafe jok go. Dadabay ataga çay içeyin dep barsam, Dadabay atagın aldı jok go. Dagı жазып koyuptur, biz arkasında iştep atabız dep. Anan eme Semeni'ge geldim. Semeni'ge gelip çay içolayın desem, Semeni'de Aynektin tügünde bir ece oturgan eken, oşu ecenin canına bir ekskavator geldi o. Ece karadı ekskavator, ola içe dedi. Ece de gaz içe olayın dediler. Ke omin dedi. Kafedekiler işte kemez haka, banyadağılar zaman bol odat. Joldun cegindeki banyadağılar. Rassa tetir kara alcuğunu bile. Arkan karasan köçede durasın da. Canıngam bir ece ötket odat, yaxşımısız da. Oşandan beri Şenski banya kaçan buzul atkanda bari oşaktı karap durasın.
Келіңіздер эми концерт уланталы. Алдыңыздарга ушул Рахман агайыбыз канча бала, канча жигит тарбияласа, ошолордун арасында эң жалгыз бир гана кыз тарбиялаган ошол Рахман агайыбыздын жалгыз кызы алдыңыздарда Гүлжайна Атаканова кол чалдырып келиңиздер. Гүлжайна. Gülceyna, neme? Forma çata akam kogo. Aka-pakаңар тоқтатқыладағы қаны өгөкөң тесіні 3-ші рядқа чейін орындықтар жоғатқыла. Сахнаға шығайын деп қалып тұр. Бұлар елдің қаяғын көреді, түйінен қарап. Анан бұл жерге ертең 100 000 үштік көчет роза гүлін алып келіп отырғызғыла. Жөн эле қағазға емес, жерге отырғызғыла. Қаны менен Тынар қызматынан қиянаттық менен пайдаланып, театрда ең жылу, нормальный местаны өстер алышып алып тұр комнаталарды. Байқұш конкурсанттарына ар жерде суықта шилбіңдеп кийин жүрүшөт. Эч кандай андай болбойт. Мыйзамдуу түрдө ошол комнаталарды ертең мамлекетке деп коюнда театрга өткөрүп бергиле. Болбо, бул каерде Тынар бар, каерде Каныбек бар, ошо жер бардак. Силер концертти коесуңар, кетесиңер, аркаңарда мусуруңарды мен терем. Силер этин жеп сөгүн мен жегендей кылып. Давай тазалагыларың өзүң ишиңерди. Яка ел келип калыптыр, мен жыйынды баштай берейин. Силер жыйын бүткүчө алдыяк шыкылдатып койгула, тез-тез. Болбосо баарыңар бошойдуңар жумушуңардан. Эки-экиден өйүшүп турбай иш кылгыла. Мына оштук эркектер көбүрөөк өйүшүп баштаганмы, Тынар менен Каныбек деле кирген чыккан менен өйүшүп отурат. Аны тиги мер акам да байкап калыптыр. Давай өйүшкөнгөр токтоттур, ишке өтөлү. Кеттик анда, сиздер үчүн болсун. Жүзүмдүн жаныбай жамалың, жүгүрүп чуркабе кадамым, сагынып келдим ай сиздерди, сунулсун элге саламым. Элге арнап айтам айырымды, ергиген ички сырымды, эстесем алтын ай агайды, көзүмдөн жашым кылгырды, өзүңдү көрбөй ай бул жерден, жүрөгүм жаман ай сыгылды. Сөз кылбай эмиң ай балдарга, агай колдоп кой жалгыз кызыңды. Алғаны болот ай бергендин, атканы болот эй мергендин, гүлүгүм агайым барында, гүлдүрүп барын мен жеңгеммин, кармашам деген ай кудулдун, катыгын колго эле бергенмин, кызыты ушулай жарышты, агай кыздарыңан жалгыз мен келдим. Агайым иштеп ай эл үчүн, аткан таң болгонсуң мен үчүн, агайым тиккен эй дарактын, эл көрүп жатат ай жемишин, кеткенсиң бизден ай алыстап, Кудайым берсинчи бейишиң, байгалам бүгүн мен жарышта, агай арналат сизге жеңишиме. Эми мен сөзгөн ай келейин, элимен айтып ай берейин, таланттуулары дагы бар, таланты жокторуна эмне дейин, жөн эле жүрөт шагырап, күлдүрсөң элдиң ай өлөйүн, мастер-класс өтүп буларга, элимди күлкүгө бөлөйүн, момпосу жеген ай балдарга, мен бүгүн тренинг өтүп көрөйүн. Баштаган кезден ай жарышты, таштабай кенен ай карышты, бычакка саптуу ай балдарың, унутту дароо эй намысты, катындын кийип ай көйнөгүн, катындай болуп ай алышты, көйнөгүн чечпей ай сахнада, бу балдарың катын эле болуп калышты. Жарышса мейли жарышсын, месталарын бирок табышсын.
içi tarlık ay mende жоқ, арам ойлордон алысмын, кеңеш берем ай балдарга, врачка эртең ай барышсын, хатын болгон ай жандарым, бир отоло бир жеринде эле алмаштырып алышсын. Konkurska bilet ay satıldı, артынан sırları açıldı. Biletke koşu ay ananda, doğuşlar jamanı satıldı. Bilip koyup mu satılgandardı? Eң sebey arzan ey altındı, işletiş gerek ey akıldı, el yurtum deleң ey estücan, tandaşat komende asıldı. Жалпайтам, талантыңды талтайтам, İlyas Nurhat Hocaoğlu söz söyletme şalpaytam, Esenbek Altınbek kanattı, toğdan koylor kaytartam, Nasihat Batır bolsundu, kuvalap jürüp kartaytam. Çok rahmat. Mınaki hazır bayqap tursam, sizler деле көрүп атасыздар. Могу жакта биздин конкурсанттардын бардыгы эркектер, мынакей бул жакта дагы жалаң көбүнчө эркектер отурасыздар. Мен эркектер жөнүндө эмне деп айткым келет? Сиздер эркектер биздин тообузсуздар, биздин канатыбызсыздар. Ушул дүйнөнү былкылдатпай кармап турган сиздер күчтүүсүздөр, үйүбүздүн түркүгүсүздөр, сиздер акылдуусуздар, сиздер намыстуусуздар эркектер деп айтат деп ойлодуңарбы? Baykuşlarım dese, geçirip koygula, ey, anto aytkanга erteli. Men başka erkeklerden başlap tarıntpayın, birinçeli özüstön başlayın. Abdullah İmankulov degen agayыбыз 3 yıl murda Kırgız ayımların 8 mart günü mintip kutluktagan. Ayallar үйдүн барк экен, акыл эс жактан тайк экен, бала эле тууп бербезе, балталап салчу калк экен деген. Уккансыздарбы? Биз Абдулдага эмне кылдык бетин табактай кылып турабы? Өзүнүн аялынан үйүндө пысып калат. Анан кийин ошо аялына айта албаган нерсени мияка сахнага чыгып алганан элге айтат. Мен жалпы аялдардын атынан Абдулдагайга бир жооп айтайын, кабыл алып коюңуздар. Abdulda özü normal ele kişi eken, güldürgüç bunun iş eken, kuğudulduk ele bol boza kuykalap salçı kişi eken. Janagını aytkanda, janagı baltalap salçı kalk eken degende Abduldagay minto aytkan, kızlar çiçalap ketkende, altındarım, bunu men aytkan jokmун, bunu Baydılda Sarnakoyev aytkanda ölgөн kişiге şıltap koygan. Azır kırdı men жазган жокмун, Rahman Razıkov жазган. Mına ölgön kişiyle şıltaş gerek mi? Akırkı vaxtlarda mına erkekler sizler uçuraşkanlar mağa jakpay atat. Nege minti uçuraşkana montu başыңarman bir sözüңөр. İtta gele gangreniyasыңар, ey. Süzüşөр kantüşüm olup kaldыңар go. Anan alıp süzüşkönü meyle. Nege erkekler akırkı günдөр öýüşü uçuraş başladыңар? Mına biz erkeklerмен öýüşkönde mına öyle denebes başkaça bolуп ушинтебиz da. Sizler dele öýüşkönde oşентип muraşkalar payda bolup keteби? Карачы мына эркектерди öýüşөр мурутуңар жеп коюпсуңар го. Albatta tarz etkenin bari tamaşa. Bирок erkekler çın ele sizler bizdin toğuzsuzlar. Eğer ayal zat Hanzadaday bolup jaşagысы gelse, janındağı erkegin handay kılıp alıp жүрүш керек дейт. Sizler han bolуңуздар. Sizlerдин kölөкөңүздөргө erkelep nazik болгон biz Hanzada bolup жүрөлү. Altındarım, menin baykelerim, inilerim, siler бар үчүн биздин уйкубуз тынч. Erkeklerge altın başlı ayaldan baka başlı er artık деген erkekler үчүн тазим кыламын. Erkekler düşünüp koysam kakışlar gangirep kayra aldanıp kalışat. Çın bular bakışlar. Üyde dağı erkekler min tişet ko. Men bilem üydü. Men bilem de oşen tişet ko.
мен барын башкарам дейт да. Анан мейли башкара бер деп ошентип койсоң, кайра бирдеме жумуш кылар деле. Катын, ну эмне кылайын деп келишет. Силерде деле ушундай барбы? Анан биринчи 30 жашка чейин темеле тоготпой жүрүшөт. 30 жаштан сәл пасаңдай баштайт, 40 жаштан андан пасаңдай баштайт. 50 жаштан силерди апа деп эле калат экен, булар. Ошон үчүн эненин таман алдында бейиштейт. Эркектер аялдарды сыйлаңыздар. Жашоодо кандай кыйынчылык, кандай проблема болсо да бир Аллахка коюңуздар. Аллахка өзүңүздөрдү тапшырыңыздар. Ошон үчүн мен да бүгүнкү конкурста Аллахка өзүмдү тапшырдым. Жана элимдин колдоосуна татыйын деп сиздер үчүн бир чыгарма